Kardom Nilikar Bibirta Thanbang Samissionaries Rohampi Aprang Sibirta Thipi Arjuitha Doksho ke padopen methan ke pangreng putak cerok tokar sa kedeng Karbi Anglong Autonomous Council CM Pendong Kamukam Town Committee Office Lapen Gilani along LAMS Training Center Kiki Bonjia Pan Long Ekesong Karbi Anglong Autonomous Council Electoral Roll Alam Pen GGKSC Atun Perang Keme Kipado Non-Arjuitha Birtang Tonpen Animal Husbandry Lapen Veterinary Sai Kampen Tere Crazy Arni Difu Club along Methan Kapaklang Mate Dog Show Isia Jaimek Pidupot Avur Lapen Kaperi Memia Kisupen Methan Aphan Kapajok Ponji Aphan Tere Crazy Arni Difu Club along Kipado Methan Kelan Mate Dog Show along John Plikebra Hini Amethan Aphan Dr. Atum Selangpon Dog Show along Methan Akeng Kedam Lapen Ke Sodoma Avema Lahai Aputak Dr. Atum Munti Dampen Methan Ahem Puapan Dobai ka Pacho Lapen Kalana Nang Jia Putak Das Seke Pipon Saikam Saipu Dilip Mohanta Milur Ke Kai Pen Kapang Cheng Methan Kelan along Guwahati Pen Kebang a Dr. Atum Pensi Methana Ke Sodo Ave Putakta Tarlipon Methan Kelan along Akibi Pen Wamkang An Ketea Jat Kaprek Amethan Lansi Paklangpon Non Voreng Kadure Apora Hud Methan Kapang Reng Penta Keng Arkong Charjab Iun Nasona Birta Karbi Anglong along Pachithang Nang Popu Sonta Methan Kelan along Saipu Atum Ningche Methan Kelan along Kelang Me Amethan Angbong Rottweiler Saint Bavner Pomeranian Spaniel Boxer Labrador Heihui Ajat Amethan Henlo Methan Kelan along Kehai Amethan Apan Nong E Heihuita Pajirpon West Karbi Anglong District Angkang Dongkamukam Town Committee Asai Hem Lapen Gilani along LAMS Training Center Asai Hem Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Penlong Ikesampon West Karbi Anglong District Ansose Kapaching Turji Aphanpura Tere Nipai Crazy Arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pendong Kamukam Town Committee Office Building along A Kesom Pon Atangka Kedeng Pon Aparman Ke UD Scheme 2017 to 18 aningkan pen Sika Kuti Hini Lapen Bangso Kangpu Pon Ahud Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge of Town and Country Planning Lapen Town Committee Karbi Anglong Autonomous Council Difu Chitongdun Apitu CEM Ronghang Pen Puthot LAMS Training Center Gilani along Long A Sompon Tulo Bangso LAMS Training Center ke Sika Kutihini Ran Lak Phokep Atangka Pensi Kimrang Pon Poputa Than Pachini Pon Lapen Bangso LAMS Training Center along LAMS Kopusonsi Kapaching Turthekjima Alam Akam Seke Pipon Poputa CM Ronghang Ahin Pen Pachini Ji Karbi Anglong Autonomous Council Annual Budget 2016-17 और 17-18 और 18-19 একেলে থারিয়ে তিনটা বছৰত এই স্কিমত ইয়াত ধৰা হৈছে টোটাল 250 ক্ৰোৰৰ এটা প্ৰজেক্ট ইয়াত ধৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা 250 লাখ লগতে যিবিলাকৰ ইয়াত কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আছে ৰংখাং লেমছৰ আন্ডাৰত যিমানখিনি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আছে বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট আন্ডাৰত যিমানখিনি সোসাইটি আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেনিং হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক হোষ্টেল ফেচিলিটি দিয়া হৈছে ইয়াত হোষ্টেলত থাকা ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে লগতে বাউণ্ডাৰী আৰু লগতে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং
অস্থায়ী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙত ধৰাইছে এইটো মাল্টি ইউটিলিটি বিল্ডিং হ'ব ইয়াতে গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ ইয়াত স্থানীয় ৰাইজসকলে এই বিল্ডিঙৰ ভাল বিল্ডিং হ'বৰ কাৰণে ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব ৰাইজে কৰ্পৰেশ্যন দিব লাগিব ৰাইজে ছাপৰ্ট দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা বা লোকেল MC হৈ মই সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সেই বিল্ডিংটো ভাল হয় আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ যদি কিবা ইফাল কৰে তেতিয়া ৰাইজে কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে চিপছ কিমান দিব লাগে ৰড কিমান দিব লাগে মেটেল কিমান দিব লাগে চিমেণ্ট কিমান দিব লাগে এইটো দিব লাগিব কিন্তু যদি যিটো নেকি চিমেণ্টৰ পৰা যদি কম হৈ যায় ৰড যিটো দিব লাগে এইটো দিয়া নাই চিমেণ্ট যদি 2 বেগ দিব জেগাত 1 বেগ যদি দিয়ে তেন্তে ৰাইজে এইটো আপত্তি কৰি লগে লগে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ সেইটো আমি নটিছ দিম যে ভালকৈ কাম কৰিব লাগে Lasirada tumko an si ale chudeng dun thekjima lake aporsi chini dun po. Sixth schedule arahi ateng pensi Karbi Anglong Autonomous Council kilik padonang jipwa kimangpen GGKSA KSA lapen achor asong atum tere crazy arni difu PHIB along perangkeme pedupon. Karbi Anglong Autonomous Council kilik 6 schedule arahi atengsi kilik binangji. Inglong akhe ansi Karbi Anglong Autonomous Council kilik arong aje along wot joklong nangji. Inglong akhe apan Parlomjian pensi 6 schedule apurtimi along electoral roll selam nangji. Karbi Anglong Autonomous Council kilik apan prabjin pen electoral roll selam nangpo. Selam serak re pulote lo charlie aham phang pen kache song padu ponji pusi pherangke atum pen kachingki kache thana hut lo charlie asong ja atum pachini pherangke ame along crazy lo charlie asong ja atum chitong dun rinti ni tum pinila Karbi lo charlie asong antam itu mana bangke Karbi society mate Karbi aham phang Karbi ham phang aphan tuning rilo lapen kapre inglong so mate other indigenous tribes atum aphan bangi atum tuning rilo labang so kachesong bangke electoral roll la bangke 6 schedule alon ateng kachi salam konangji exam ma kese tum andame ne tum UGSA tum kamiklam kon la tum akimang kon la bangke ne tum bang thanga difference alo ne tum bangke fully support no tum West Karbi Anglong Ahawar Kheruni Electrical Subdivision Asai Campaign Akile Karen Abdul Kasalam ke chokche hectic aputhak lapen Electrical Subdivision Asai Phu Sitami Sai Hemalong kachedo de aputhak Inut Ganesh Pradhan pen Card News Channel apherangke angno lamthe pachini pon Kheroni Ahawar kedo Inut Ganesh Pradhan ahem edonvet aphansi chiklo Johnny Aparman Electrical Bill Loxi Sika Suri Sirkep Kepra Pharo Troxi Rat Trokepra isi an kele rokajok Ganesh Pradhan pen abatai Electrical Subdivision asa hemalongta laso puthaka chingwai damji aphan damlo Sita Electrical Subdivision achukomar atum pen SDO aphansi pachitong doi lo pustami Electrical Saipu hiti ripen ani si nini ansi sahem an kachidam chot ajok chitong long ne detiti lo pusi chithanpon মোৰ নাম গণেশ প্ৰধান কি হৈছে মানে এইটো খেৰণী যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ ব্ৰাঞ্চ আছে ইয়াত মানে 2016 মোৰ বিল আছিলে এইটো আছিলে আপোনাৰ সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত নৱেম্বৰ 3 মাহৰ লাষ্ট ডিসেম্বৰত মই 471 বিল দি দিছো পেড কৰি দিলো তাৰ পিছত 2017 আপনার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাহৰ বিল আইছে 97761 রুপি কিমান মাহৰ আইছে এটো বিল এটো 2 মাহৰ গতিকে এটো ইহতে এনেকা যে লাপৰবাই কৰি আছে যে এক মাহত এনেকা বিল আহে এটো কোনো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি গতিকে এই তদন্তটো অতি সোনকালে কৰি পেলাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড কৰ্মকৰ্তা সকলে ইঞ্জিনিয়াৰ এছডিও সকলে এটো সোনকালে কৰি পেলাই সতৰ্কবাণী হৈ যায় বুলি মানে খুদৰণি কৰিব লাগে বুলি পেলাই মই আৰু ইহঁতক তদন্ত বিচাৰ কৰিব দিছো আৰু
Ganesh Pradhan pen kachithan pon atengke kedam tang surihini ra Great Rock aningkan current bill kili anta pachok pon lap lo lapen kedam tang aningkan apisi abil matijong pen phaipini an chiklo joni abil kili ateng pen sika pharo plira sika trok sikep ra isi an abil da thondam lo stame surihini ra Great Rock se aningkan chiklo joni vet aparman si la an abil kili rock ke Ganesh Pradhan penta manghum haklo pusi ningjepon Jaffa Karbi Anglong aro ame kiseng thuji aphan non hekjong difu rong sopia long arpu kachilar ame pedopon Jaffa Karbi Anglong aro kapeja ponji aphan pherangke Rajbir Singh aphan mepu the Drongo Express abirta alo achabang lipson rongpi aphan kongchunbang dunmepu bangkethom rat Kongchun bang pli sahem chun bang bangkethom lapen kaprek abang puapan arpu pekpen Jaffa Karbi Anglong aru sengpontu thekar abirta acha bang long singteron aphan bidisar arpu pekpon pusi birta longpontu to say is sorry for this shared what to do and what not, but this is just my opinion, and I feel that this Jaffa, this journalist association for Assam, which have changed recently. Before it was Journalist Federation of Assam. So whatever it may be, I feel that we should have some platform. non puthot birtang kongpi arjugtha Doksho ke padopen methan ke pangreng putak cherok toka sa kedeng Karbi Anglong Autonomous Council CM Pendong Kamukam Town Committee Office Lapen Gilani along Lambs Training Center Kiki Bonjia Pan Long Ekesong Karbi Anglong Autonomous Council Electoral Roll Alam Pen GGKSC Atum Perang Keme Kipado Pinia Birta Bang Kelapuan Sikang Toniklo Langi Bom Thakat News Channel Dume Thakme Kurbang 2